lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say Warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Fifang Widiasari, Kasatlantas Polres Lok Sumawe. Kami akan mengupdate informasi terkini terkait arus lalu lintas di Salah, tepatnya di jalur lintas Lok Sumawe Betemedia. Terpantau mulai pukul 11.00 sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Betemedia atau Petamburan. Antrian kendaraan saat ini dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan baik ke daerah Betemedia atau Petamburan maupun sebaliknya untuk tetap berhati-hati dikarenakan pembangunan jembatan masih dalam proses. Sekian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say